Muraho neza bakunzi ba Minembo Capital News, muri kiganiro cy'uyu munsi turasesengura imwe mu ngingo ikomeje guteza impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko umusesenguzi wa politike Christian Moleka agaragaje impungenge z'uko intambara imaze igihe mu burasirazuba bw'igihugu ishobora kugira ingaruka zikomeye ku busugire bwayo, na bamwe bakavuga ko ishobora guteza ibyago zo gucikamo ibice bizwi nka balkanisation. Ese koko izi mpungenge zifite ishingiro? Ni ibihe bimenyetso bishobora kubyerekana? Ni ayahe masomo RDC yakwigira ku mateka n'ibindi bihugu? Kandi niki cyakorwa kugira ngo amahoro arambye ke mu gihugu kigumane ubumwe n'ubusugire bwacu? Insanganyamatsiko y'iki kiganiro iragira iti ese RDC iri mu nzira ya balkanisation? Ese intambara imaze igihe mu burasirazuba ishobora gushira mu kaga ubusugire bw'igihugu? Kugira ngo tubisesengure byimbitse, turi kumwe n'abatumirwa babiri, aho turi kumwe na bwana Musirimu Bahanda na Notable Ntaremerwa mumenyereye cyane hano imbere ya kamera ya Minembo Capital News. Naho njyewe wayoboye ikiganiro nitwa Bahanda Bruce, umunyamakuru wa Minembo Capital News. Twakiriye abatumirwa bacu, mwegere rwose. Aha ni turi imbere ya kamera ya Minembo Capital News, aho turi muri iki kiganiro uko maze kubyumva, tukaba tugiye gusesengura ibijyanye na balkanisation. Ni ijambo rikundwa cyane muri RDC, muraryumva ku banyekongo b'amoko yose bararivuga cyane. Ubwo rero turabakiriye. Ikibazo cya mbere, reka muhite munatangira mwibwire abadukurikiye, duhereye kuri Musirimu Bahanda. Je banita Musirimu Bahanda kuko umaze kubivuga, nanjye ndi umufana cyane wa Minembo Capital News. Karibu cyane. Mu bisanzwe nanjye nitwa Ntaremerwa Justin. Abantu bamaze kumenyera hano, buri gihe mba ndi kuri ino kamera cyangwa se kuri iki kinyamakuru cya Capital News. Aya niyo mazina yanjye, niko nitwa. Barakoze cyane rwose abatumirwa bacu, turabishimiye. Ndetse namwe mudukurikiye abari hirya no hino ku isi, turavuze namwe ngo karibu muri iki kiganiro, ndetse munaze no gukora komenti ku bijyanye n'ibyo tuba tuganira, mutange ibitekerezo byanyu kuko nabyo biba bikenewe, ndetse na sharing, n'abatarakora subscribe muyikore, like n'ibindi. Hanyuma twinjira mu kiganiro nyirizina. Ikibazo cya mbere nabaza abatumirwa bacu, Christian Moleka yavuze ko RDC ishobora guhura n'ibyago byo gucikamo ibice mu rwego rwa politike mpuzamahanga. Ijambo balkanisation risobanura iki? Ese niki gituma rikoreshwa mu gihugu nka RDC? Duhereye kuri Musirimu Bahanda uri ibumoso bwanje. Ibyo Moleka yavuze njyewe sinabyita ibyago. Ku rundi ruhande nshobora kuvuga kuko bishobora kuba amahirwe biramutse bibaye. Ati kubera iki? Ni ukuvuga ngo kuva twebwe twamenya ubwenge, nta gihe twigeze tubona ko bifite amahoro. Twasanze buri gihe ari ukurengukanaho kw'amoko, bigenda bigira ingaruka ku baturage, bigenda bidindiza iterambere, bigenda bitera imbogamizi nyinshi kugira ngo igihugu gitere imbere. Ariko rero rimwe umuntu yatekereza ukabona habayeho gucika mu gihugu, balkanisation ishobora gutuma igihugu kigira gute cyegerana, none natwe tukabona uburenganzira, tukabona igihugu giteye imbere, tukabona igihugu cyiza gifite amajyambere. Ni ukuvuga ngo ntiturumva ku buryohe bwa Kongo, kubera kuko twayisanzemo intambara tuvuka kugeza kuri none turi impunzi. Rero nkumva jewe bitakwitwa ibyago biramutse bibaye. Reka twumve bwana Ntaremerwa. Yego, ngira ngo turi mu isesengura ry'ibyo Moleka yavuze. Yego. Ariko ibyo yavuze njyewe ndumva ko yavuze ibiryoheye amatwi yacu. Niko bimeze. Yavuze ibiryoheye amatwi yacu. Balkanisation ni ikintu gikunda cyane. Ni ikintu kiryoheye amatwi y'abacumva. Kuko balkanisation kuko
bahanda bivuze hano twakuze ari ikintu twumva tugera naho tukitega kubera intambara ya buri gihe turakitega kandi cyageze nk'igihe cyobaye igihe cya RCD bishushe ariko birangira Kabila iyo ntambara yirangije ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu akivuze gutyo turakiteze n'ubu nuko kitabaye ariko ni ikintu twiteze kandi kiryoheye amatwi yacu kucumva kandi natwe twonagishigikira. Ariko se ubundi dusubiye kuri musirimu watangije balkanisation ubundi ni iki kugira ngo abadukurikiye babashe kuryumva kuko bumva nubwo twarikoresheje ariko ni ijambo ry'igifaransa mu majambo donc mu ncamake ubivuze mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kinyamurenge kugira ngo bose bumva badukurikiye balkanisation ubundi ni iki? Ni ukuvuga ngo balkanisation tubivuze mu magambo makeya ni igihe hobaho ubwigenge bw'intara zimwe zikukira zikaba igihugu. Reka dukomeze n'ikibazo cya kabiri batumirwa bacu dukomeze kubashimira murebye uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa RDC muri iki gihe mubona koko hari ibimenyetso byatuma umuntu avuga ko igihugu kiri mu kaga ko gutakaza ububasha ku bice bimwe na bimwe cyangwa n'isesengura ridafite ibimenyetso bihagije? Ubwo turimo turashingira ku byavuzwe na Christian Mureka. Akaga ko karimo usibye ko tutavuga kuko gahereye none kamaze igihe. Mwabonye batwika abantu mu Rweba, mwabonye batwika abantu za Kalima na Goma, mwabonye batwika abantu kuri Goma, umuntu bakamutwika ku manywa y'ihanga, izuba rihari riva abantu bahabareba bakabyishimira bakabyigamba. Igihugu kirimo ubuyobozi, kirimo abategetsi, kirimo igisirikare, kirimo igipolisi, kirimo renseignement, ariko abantu bagapfa ku manywa abandi bahababireba. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo iyo ubyitegereje ubona ni ukuvuga ngo ibaye nta kaga kaba karimo. Ikindi cyongeyeho ibaye hari abokoma amashi. Ubwo Mureka we yavyise akaga ariko kubwawe kuri njyewe hari abokoma amashi nta kaga ahubwo byaba ari amahirwe n'amahire kugira ngo igihugu ahubwo kibone ubuyobozi buzima. Ariko ntugaragaje abo batwitswe ico barimo bazira nimba ari ubwoko ni ukuvuga ngo abo ngabo bari kubatwikwa bari kubazira isura yabo, bari kubazira ubwoko bw'Abanyamurenge, bagatwikwa n'abantu b'abaturage bo muri leta, polisi hari ihagaze, igisirikare gihari kireba. Aha kuri Goma mwarabibonye abasirikare baraje baramusaka uwo batwitse mu Rweba, bamukuye mu modoka ari kumwe n'abandi basirikare bagenzi, umusirikare w'igihugu, umusirikare wa leta wambaye uniform uri kumwe na chef ufite n'iranka ry'amajoro, uri kumwe na colonel umukuriye. Bamukura mu modokari baramutwika ku manywa y'ihanga. Ni ngaho igisirikare cyo cyari gihagarariye abari kubatwika. Rero si ngaho niko bimeze. Ukumva rero nta kaga kaba karimo, ahubwo byaba ari amahirwe. Reka twumve Ntaremerwa nawe cya abivugaho icyo kibazo. Twunganira natwe aho ngaho dufite ingero nyinshi z'ibihugu byabaye balkanize, nabyo byabaye mu ntambara z'igihe kirekire nk'izi ntambara tugizemo natwe igihe kirekire. Urebye nka South Sudan twayibayemo, bakuganirira amateka y'intambara bagiye bahura nazo, ukumva zari intambara ukuntu bahohoterwaga nk'ibi bibazo natwe tugiye ducamo, niko nabo urabizi bano banware nyine bose South Sudan mbese bariya bose bagiye bagira ibibazo bakoronizwa n'Abarabu cyane, bakubwira ukuntu Abarabu babakoronize, ukumva n'abantu babayeho batagira ubwisanzure ubuzima bwabo bwose. Ariko kuri none ugeze South Sudan ni abantu bafite igihugu cyabo batekanye, bakizera uko bashaka kandi baratuje bamerewe neza, igihugu ahubwo ni igihugu. Ugeze muri Juba twageze kwerekana aho nuko balkanisation ibaye, donc ni amahirwe kuri twebwe, nicyo nshatse kwerekana. Ni ukuvuga ngo South Sudan wayigezemo mbere wasangaga babaga mu mazu y'amabati n'utuntu bene n'utundi tw'ibyatsi bene utwo Juba, umujyi witwa ngo ni Juba. Ariko kuri none ugeze Juba iri mu mijyi ikomeye, barubatse bateye imbere n'ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo
bageze ku mahoro arambye kubera ko igihugu cyabaye balkanize. Rero natwe tugize ayo mahirwe nubwo Moneka yabyise ngo nakaga, nakaga kuri we ariko kuri twebwe twavuga ko ari amahirwe tugeze muri iyo ntambwe yo kuba igihugu kuba balkanize. Tuje ku kibazo cya gatatu, abatumirwa bacu n'ubundi bakomeje gukora ni izihe ngaruka intambara imaze imyaka myinshi ishobora kugira ku bumwe bw'igihugu, ku miyoborere, ku bukungu no ku mibereho y'abaturage. Ese ibyo bishobora kugira uruhare mu gushira igihugu mu kaga ko gucikamo ibice? Ndumva icyo kibazo ugendeye ku bindi bihugu ukuntu byagiye bicikamo, ubona ko uko intambara yarambye ishobora kubyara icikamo ry'igihugu. Urugero nka Kosovo, ni ukuvuga ngo intambara yatwaye igihe kirekire, kandi muri icyo gihe kirekire byabyayemo ubwigenge bwa Kosovo. Ni ukuvuga ngo natwe iyi ntambara si iremereye kurusha izindi zabayeho, ariko urebye ukuntu igenda n'ukuntu amahanga ikoma imbere n'ukuntu gisegeta adakenera kwirangira, biragaragara kuko ishobora kubyara ikintu kizima. Ni ukuvuga ngo imeze nk'inkihatsi. Christian Moneka yabyise akaga, wowe ni amahirwe. Ni amahirwe. Ni ukuvuga ngo turasa n'abantu bafite inda mu kibuga ihaka, ishobora kubyara neza kandi ikabyara inyama. Kandi icyo gihe ibyaye mubona amata mukabona n'icyo yabyaye. Ni ukuvuga ngo iyo yatinze cyane ibyara ikintu kizima. Rero byoba amahirwe yacu ku gutinda kw'iyi ntambara bigatuma iviramo balkanization. Ubwo gutinda kw'iyi ntambara wewe ni ikimenyetso cy'uko balkanization ishobora kuba. Ese gutinda kw'intambara ko gufite izihe ngaruka ku mibereho y'abaturage? Ku mibereho y'abaturage ni ukuvuga ngo iyi ntambara ihari nta terambere riboneka. Iya mbere ni ukuvuga ngo amashuri abahagaze aho, uburyo bwo kubona ekonomi amafaranga ntaboneka. Ugeze n'ubu ugeze mu bice bya Afsirimo bafite umutekano ariko ntibafite amafaranga. Kubera iki? Kubera intambara. Ariko mu kuramba kwayo hari igihe boroha bakagira ubute bwo kubaho gutyo, ugasanga ejo n'ejo bundi bakereye amafaranga yabo. Cyabuze amahanga akavuga ati saba abantu aho bahereye uku ni gute, kubera ko yarambye cyane hakabaho inyungu. Ariko mu gihe ikihari hariho ingaruka nyinshi kubera kuko intambara irasenya ntiyubaka. Ariko kandi iyo yarambye nayo ishobora kutubyarira ikintu kitazotuma noneho twongera gusubira muri bikabyara balkanization. Umusirimu ati kuramba kw'intambara bishobora kuzaviramo balkanization, ariko we balkanization yayise amahirwe. Ati ndetse no kuramba kwayo bishobora kugira ingaruka ku baturage kuko barahura n'akaga gakomeye, ariko kandi yusa ko kuramba bishobora kuzana balkanization. Ariko se dusubiye kuri notabure tukiri ku kibazo, uku kuramba kw'intambara ku miyoborere, Umusirimu yavuze ku mibereho y'abaturage no ku gutinda kw'intambara. Tugiye ku miyoborere ya leta, uku kuramba kw'intambara ko ushobora kugira izihe ngaruka? Abakuru baciye umugani ngo intambara iyo irambye ngo izayica n'uworana. Izo ni ingaruka kera. Ni ukuvuga ngo intambara iyo irambye ikagira igihe kirekire ngo izayica n'uworana. Ni ukuvuga ngo uwo kabaye yoramye aba bapfa kuri none nibo bokabaye boramye. Ariko kubera intambara kuba irambye cyane ikomeje kuramba, niyo mpamvu abantu kugeza kuri none baba bagenda bapfa n'ubundi baracyakomeje gupfa kuko intambara atishize. Urumva izo ni ingaruka n'imiyoborere mibi iteza ayo mapfa y'abantu ya buri gihe. Ni ukuvuga ngo rero baragerageje uburyo bwose bw'ibiganiro ariko ntibyakunda, ariko intambara irakomeje kuko mugenzi wanjye yarabivuze. Mu gihe ibiganiro byananiranye nanone urumva nta kindi cyobaho, hakomeza hakaba isasu nk'uko bimeze, hakazaba balkanize. Niyo dutegereye igihugu kikaba balkanize, icyo dutegereje ni nacyo twifuza, kuko Kongo uyirebye
ugiye kuyizera neza nka Side na Nord Kivu kugeza kuri Manyema. Abaturage baho mu gihe ho babarikanize ibyo bice, abaturage babo kwegerana bakamenya uko bayizera kuruta kuzera Kongo yose. Urumva nka Gisegeti biramugoye kuvuga ngo azere Kongo yose, usanga perezida ariko ari ibice bimwe byinshi atarageraho. Tekereza ko usanga Gisegeti arasohoka akajya mu mahanga kenshi, ariko hari ibice intara nyinshi z'igihugu kiwe ashobora kuba atarageraho. Buriya iyi ntambara yatinze, twari ku kibazo kivuga ngo gutinda kw'intambara gushobora kugira izihe ngaruka ku miyoborere. Ubwo tuvuze imiyoborere tuba tuvuze leta ibihari. Ni ukuvuga ngo buriya gutinda kw'intambara gushobora gutuma n'iriya leta itakaza iriya miyoborere, akaba ubwo byenda iyi nibagirwa icyo yakagombye gukora, inshingano ikarangarira intambara. Ega ntiyakurikiza ntacyo yakora giteza umuturage imbere n'izi ntambara zihari, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo bijeni n'iyigihugu ishogwa mu ntambara. Niyo mpamvu undi muturage wese, nubwo tuvuga n'izindi ntara wenda zitarimo intambara, ariko ku ingaruka ziri mu bindi bice, ni ukuvuga ngo amafaranga menshi ya leta ashogwa mu ntambara kuruta uko yakagiriye abaturage umumaro. Izo nizo ngaruka rero abaturage no mu miyoborere zigenda zihaba, no mu baturage zikagenda zihaba. Hanyuma tugiye ku kindi kibazo, hari abavuga ko igisubizo kiri mu ntsinzi ya gisirikare, abandi bagashira imbere ibiganiro bya politike. Mwebwe nk'abasesenguzi twatumiye muri iki kiganiro, mubona ari iyihe nzira ishobora gufasha RDC kugarura amahoro no kurinda ubusugire bwayo bw'igihugu? Ubwo twari tuvuze ati bamwe babona ko ibiganiro ari byo byazana amahoro, abandi bakavuga ati nta kindi cyazana amahoro, ni urusasu, gukoresha inzira ya gisirikare. Mwebwe nk'abasesenguzi duhereye kuri Musirimu, mubona icyiza ari ikihe cyakorwa? Ni ukuvuga ngo inzira y'ibiganiro ugendeye kuri AFC yarayikeneye. AFC yakeneye ibiganiro ibijamo, ariko Gisegeti nicyo adashaka. Urebye ibyo yageza yemera bari mu biganiro, Yego, yageza yururuka indege akabihindura nyuma y'uko ari turasezerana. ni ukuvuga ngo amasezerano yose yageza asinya, yageza agera i Kinshasa akayahindura. Yego, rero uwo muntu tiwo mushakira mu nzira ya diplomasi ngo bikunde, usibye gusa kuko umututu ari wo mwumvise. Igihe atumvishije mu buryo bw'ibiganiro, umututu rero ubushigikiye inzira y'urusasu yonyine gusa nibyo, kuko twaratakambye ntabwo tutagize. Ariko niyo ntambara irasa n'inaniranye, intambara idashira, ariko irimo iragenda imbere, ntabwo ihagaze. Nubwo yitonda, ariko irimo iraje imbere. Kuri none bageze za Kabanje, ariko bageze barwanira mu nkengero za Minembwe. Ariko kuri none ni ngaho Kerisa ni hayitibukira ahandi, ifite icyerekezo ihajyamo. Ni ukuvuga rero umusasu nubwo ari ribi, nubwo rigoye, ariko muri maka intambara ziri umuturage wa Minembwe ntayumva ko barumva amakuru kuko natwe tuba tuyumva tubihana, nta masasu ahagera. Ikindi nakunganira uwacu rero, ni ukuvuga ngo ibibazo bihari muri Kongo, ibibazo dufite muri Kongo, ntabwo ibiganiro, urebye ibiganiro byarabaye kenshi. Warubajije hejuru ibiganiro ko aribyo bishobora kurangiza intambara. Ibiganiro byarabaye, babitangiriye za Rwanda, babitangiriye bageze za Qatar, bageze za Busuwisi za Nairobi. Ibiganiro byarabaye, ngira ngo n'ubu nyine ntekereza ko hari abajenero ba Kinshasa bavuye Kinshasa bari za Goma ngo baje mu biganiro. Ariko ubu nyine kurabona intambara ukuntu zimeze hari, ubu ndetse niyo zikomeye kandi niyo zifite imbaraga niko umuntu yabivuga. Ni ukuvuga ngo rero ibiganiro kenshi na kenshi wagiye wumva amadisikuru ya Gisegeti ko adashobora inzira y'ibiganiro yayanze, adashobora kwicara na AFC ngo baganire. Yari yaravuze ngo risasu moko. Ibyo byose ni ibintu urimo kumva ko bari mu kunyuzaho n'amaudio yiwe abantu benshi, ibyo yagiye avuga ejo akabihindura akabivuga ukundi, ibyo yavuze ejo ntabari byo akora akabihindura akabivuga ukundi. Ni ukuvuga ngo rero ibiganiro ntacyo bizatugezaho. Icyatugira icyo kitumarira nuko
hakongereka izindi mbaraga nanone abantu bakagenda bigarurira imbaraga zikiyongera mu ruhande rwa leta cyangwa se rwa rwa AFC. Mvuze ngo twakongereka imbaraga mvuze ko ari twe AFC niko bimeze zikongereka mu ruhande rwa AFC hakabaho kwigarurira ibice binini bagakuraho buno butegetsi bwa Gisegeti. Akandi kantu nongeraho gatoya kuri ibi ngibi by'ibiganiro urebye RCD ukuntu yarangiye ni ukuvuga ngo uruhare runini rwabaye kuri leta yego yumva ibyo RCD isaba kwemera kandi hariho RCD hariho MLC izo zose yari amashaka kandi akomeye kandi afite ingabo kandi RCD yari afite igisirikare kiremereye MLC yari ifite igisirikare kiremereye ahubwo ndetse ishaka ryari ku butegetsi niryo ryari rifite ahantu hatoya kurusha RCD ariko bahise bemera ibiganiro kandi ibyo basabye byose kugeza kuri 1+4 ni ukuvuga ngo perezida agera ba vice perezida bane yego biriya byose byari ibintu bigaragaza kuko uyu wari perezida Joseph Kabila yarashaka amahoro ariko twebwe none umuntu wa mbere uhari ukeneye intambara ni Gisegeti si umuturage si n'umusirikare ni Gisegeti wenyine nimba hariho no gushaka guca mu gihugu tibifitwe na AFC bifitwe na Gisegeti ni ukuvuga ngo Gisegeti niwe uzibanga ririmo rishaka guca mu kino gihugu cya Kongo kandi niwe ukeneye ko kino gihugu gicika mu bice kubera kuko niwe ukeneye intambara niwe ushaka intambara kandi ntanayishoboye atayishoboye kuko yiyambaje amahanga yes urebe ibiza Afrika ziside zaraje za Tanzania zaraje za Malawi zaraje Burundi bwo kugeza no kuba Cyancu ubushize yiyambaje ingabo za Kayumba Nyamwasa P5 ndagango yamyishira umunsi ese kwitasubiye kwitari mu kuvuga yarangiriye kuri zero ko cyagiye cyangwa musaraba yari ifite imbaraga ari yayivugwa ngo P5 yarenze ku ndondo yaje kurangira ite kwitari mu kuvuga nyuma ya zero P5 ndagango yayisizime ariko harandi makuru naje kumva ko uriya mwene Habyarimana ngo nakayumbe ngo bakorogaye nabyo birashoboka nigeze kubona ibyo binyamakuru ngo bagwanira umwanya ngumwe ngo niwe uba mukuru undi ngo niwe uba mukuru ariko ingabo za z'uyu mwene Habyarimana suye Eric Jean Habyarimana ingabo ze zo ni ziriya za FDL ubu niwe perezida wa FDL naho Kayumba Nyamwasa we yari afite izindi ngabo ziwe za P5 nizo zakoze Rwanda kuri zero zica abanyamurenge ariko bashakaga guhuza kugira ngo bahuze bareme icyama kimwe bakomere rero ntibumvikana baza gupfa ubuyobozi niyo mpamvu wumva P5 yashyizeho reka twigendere ku kindi kibazo cya gatandatu tugana ku musozo mu mateka y'isi hari ibihugu byagiye bicikamo ibice bitewe n'intambara z'igihe kirekire n'amakimbirane ya politiki nayahe masomo RDC yakwigira kuri ayo mateka kandi ni izihe ngaruka cyangwa inyungu bamwe bavuga ko zashobora kuvuka mu gihe igihugu cyacikamo ibice kakurya mwatangiye muvuga ko balkanization ari nziza ariko se mutaravuga ubwo bwiza bwayo mu busubiremo n'ubwo mwagiye muvuga ni RDC yo kwigira ku bindi bihugu byacitsemo bitewe n'intambara zagiye zimarira iki duhereye kuri Misiri kare nakomojeho kuri Kosovo ariko sinayitindaho cyane yego Kosovo urebye iyi ntambara ya AFC kundi imeze niko na Kosovo yari imeze kandi yatwaye igihe kirekire ese ya Kosovo ni muri Afrika ni muri Burengerazuba ubwo ni muri Asia ni ukuvuga ngo yatwaye igihe kirekire kandi igenda gahoro bigera aho bafata intara yose ya Kosovo bamaze kuyifata nanone byasabye yuko bagenda banyura mu bihugu bavuga akarengane kabo bisobanura bataremerwa nk'igihugu yego ariko urebeye kuri none Kosovo ni igihugu kizima kandi cyiza cyane kandi giteye imbere ku buryo bushimishije ariko cyavuye hakomeye ngaho turi none
cyaho redesiri. yes ni ukuvuga ngo Kongo igendeye kuri yaba yarebaga kuri yareberaga ku bindi bihugu uko byagiye bimera kaza Kosovo South Sudan mugenzi waje yavuzeho uko zagiye zimera niko natwe tumeze kandi amaherezo y'inzira ngo ni mu nzu niko bazavuga cyane nuruzi yanze kumva ariko azageraho yumva kandi ubwigenge bwa Kosovo bwahaye buri muturage wese amahoro n'uburenganzira baragenda baridegembye cyane rwose ubwo natwe nibatubangukire batugirire baternization yaba twari tuyibombye twokoma amashi reka tuje kuri notable na urabivuga hiki ibyagiye bicikamo kubera intambara zarambye urabivuga hiki kubivugaho twareka kubivugaho kubera kuko duhora mu ntambara intambara z'urudashya niko umuntu yabivuga yego hariho ibindi bihugu by'abaturanyi hano nabyo byari bifite ibibazo nk'ibyo dufite uhereye kuri South Sudan twahoze tuvuga uhereye kuri Ethiopia uzuko Ethiopia na Eritrea za Afrika ndakitarabayemo intambara usibye Kenya ubu Ethiopia na Eritrea byari igihugu kimwe ariko ubu nyine ni cyabaye balkanize ni ibihugu bibiri Ethiopia na Eritrea kandi ni ibihugu bibiri by'abantu bavukana kandi ni inshuti n'amahoro yarabaye kugeza kuri none za Eritrea turumva mu isaso kuvangira ngo none ubwigenge bubaye bagize ubwigenge bwa ariko barige bashambirana na Ethiopia barashamirana ariko bafashe inyeshamba zirwanya Ethiopia hari izindi nyeshamba zifasha Ethiopia ni ukuvuga ngo bashamirana mu gihe habayeho baziko habayeho uruhare rwa Eritrea gufasha za nyeshamba nizo ngaruka zigenda ziba ariko nanone ubu nyine ni ibihugu bifite amahoro kandi byigenga niyo mpamvu rero RDC nayo igomba kureberaho ikareberaho yashaka igatanga ubwo bwigenge abantu bakigenga nicyo cyaba cyiza kugira ngo zino ntambara zirangire kandi Kongo ni igihugu gikize Gisegeti yasharundi Gisegeti wewe ushaka yo kuri byo akora bino ariko ari inzira yo gucikamo kasamba kugira ngo asoze kino kintu ahubwo banza ari nawe ufite umukasi byashoboka kuko yari inangiye cyane hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu abatumirwa bacu n'ubuye butumwa mwageza ku bayobozi ba RDC imitwe yitwaje intwaro ibihugu byo mu karere n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo haboneke amahoro arambye abaturage barindwe kandi ubusugire bwa RDC bukomeze kubungabunga kubutumwa mwatanga bwa nyuma muheza abayobozi ariko nyine mu ganisha ku cyatuma abaturage bagira amahoro cyangwa se ku cyatuma amahoro arambye aboneka ni kihe dusoza ikiganiro noneho ubutumwa twatanga duhereye kuri AFC ni ukuvuga ngo isi ya none ikeneye imbaraga ishaka abanyembaraga yego rero AFC nigaragaza imbaraga zayo yihute mu kwagura iki yihute rwose abantu bararambiwe nihuta amahanga azogenda yumva badufatira Buvira badufatira Kalemi bafate Kisangani nibashake basimbe Baraka bafate Kalemi bihute rwose noneho nibihuta uko amahanga yose uhereye kuri Tarambo azi kuko abanyamurenge abatutsi muri Kongo bafite akarengane nubwo akirengagiza akavuga ashigikiye leta ya Kongo ariko azi neza akarengane ko k'abatutsi muri Kongo uko kangana nuko gateye kandi bazukagaragaza byenda baramaze no gufata igihugu ndiwabonye u Rwanda basaba imbabazi u Rwanda amahanga yaracecetse ndetse ahagarara mu ruhande rwa Habyarimana abatutsi baricwa kugeza umusubirizo babica nabi ruriya rupfu rw'agashinyaguro ariko umunsi bageze i Kigali bafashe igihugu nani Tony Blair Bill Clinton niwe wafashe umwanya wa mbere asaba u Rwanda imbabazi na France n'Ubufaransa bwarazisabye bwaje kubisaba nyuma ariko umuntu wazisabye mwikubitiro gutya ni Bill Clinton kandi niwe ruhagarariye Amerika ariko icyo gihe yari afite imbaraga ariko yamacicika
ni ukuvuga ngo yarazi ukuri aho kuri ariko arakwirengagiza. kimwe ni nuko ukuvuga ngo kuri none abanyamulenge ko barirengagiza ukuri kwa FC kuko ihayirenganura abaha barengana ariko umunsi botsinda kwa kuri bo kuvuga. Rero kugira ngo bakuvuge nuko FC yihuta ni yadivasinge yagura ibice ifata ibice byinshi nimara kubifata ni ukuvuga ngo kuri kwabo kurahari kandi kurazo. Bwana Notable, ijambo rya nyuma kuri ubu butumwa watanga uhereye ku buyobozi bwa Kisegeti bwa FC. Ubundi Kisegeti na FC ni gikomeye. Ni cyagitsindikiye. Nicyo gikomeye. Ubu butumwa babaheza bwa nyuma kugira ngo amahoro arambye agaruke mu burasirazuba no mu gihugu hose muri RDC, ni ubuhe butumwa babaheza bwa nyuma ndetse nubwo waheza ibihugu mpuzamahanga bikomeye bifite ijambo kiriya gihugu? Ni ukuvuga ngo wacu yaratanze ubutumwa kuri AFC ariko twe turabutanga kuri guverinoma yacu ya Kongo. Nubwo bimeze gutya ariko ni government kandi ni yacu, ni guverinoma yacu. Niko bajya banyakagara baza ni yacu koko barabivuga ariko niko bimeze. Ni guverinoma yacu. Ariko yasi guverinoma yacu. Ubu nyine wakubaza ngo ese president wawe ninde? Wavuga ngo ninde? Wavuga ni nanga. Novuga ko ari bisingi. President ni Kisegeti. Niwe president wacu wa Kongo. Ko n'ubundi ni yacu. Nubwo ipfuye ni bazacu mugana bakuru ngo nyiri mupfu ni uzugira gute. Ngo ni ufata hano. Nubwo bimeze gutya ni umupfu wacu, ntitwareka kuvuga ko ari president wacu. Rero icyo twebwe twamusaba ko ubutumwa twatanga president Kisegeti nuko ashobora kwemera ibiganiro abikuye ku mutima. Ntambara yari ikomeye kuruta ya RCD muri Kongo kuko wacu yari yabivuze kare, ariko Kabila yaragerageje gustabiliza icyo kintu, aremera ibiganiro bajya hasi baraganira. Wabonye ko barubego bagiye Kinshasa ba vice president barubego za MLC uriya Jean Pierre Bemba nawe yari vice president. Kuvuga ngo rero ni ikintu cyari mu bushake bwa guverinoma, irabikora kandi intambara irarangira basa tubona amahoro y'igihe kirambye. Ukuvuga ngo rero Kisegeti nawe agomba kwigira aho ngaho nawe agasura agatanga amahoro, hakaba ibiganiro tugasubira tugakomeza kandi mu mahoro, intambara zikarangira. Ubwo butumwa twatanga kuri guverinoma yacu. Akantu gusoraho kuri mene data yaravuze karavuga ngo guverinoma yacu ntabwo ari guverinoma, n'amabandi yacu muza muyita amabandi. Ariko sina amabandi yacu. Donc n'amabandi yagiyeho ariko sa yacu. Na yacu kuko ari muri Kongo yacu. Ese ejo bundi ariko n'amabandi. Ejo bundi kare n'agatsiko k'amabandi. Ejo bundi turi mu gikombe cy'isi. Iriya timu yari kwikina mu gikombe cy'isi ya Kongo ni timu y'abandi. Ni ya Kongo. Ni yandi. Twese yacu. Ni yabanye Kongo. Twebwe nti turimo. Natwe turimo. Tubari kuyishimira. Si timu yacu. Kisegeti si wari uyihagarariye. N'amabandi yayihagarariye. Kisegeti wari kubona gafite. President wacu ni wari uyihagarariye. Naryaje. No kuvuga ngo rero nubwo bimeze gutya, nubwo kiriya gihugu nubwo kino gihugu cyacu ubona twitwica buke no ko bwije, ariko nanone niko bimeze. Ubu nyine ugiye kuja mu mahanga ujana passport ya Kongo kandi iri sinye na leta ya Kongo. No kuvuga ngo iyo passport irakujyana kandi ugenda Kisegeti ari we president wawe. Rero ni president wacu nubwo bimeze gutya. No mubandi wacu. Turamwihakana ariko ni president wacu. Reka dusoze ikiganiro cyacu dushimira abatumirwa bacu, dushimiye Bwana Musilimu, dushimiye Notable ndetse namwe mwabaye muri iki kiganiro mudukurikiye. Turabashimiye rwose, twongeye kubasaba kugira ngo mukore subscribe. Ni kuri Minembwe Capital News, niyo channel yacu, ni naho dukora iki kiganiro. Abari kure abari hafi rwose mujye mukomeza mubana natwe kugira ngo mubone ibiganiro byiza kandi biteguye kinyamwuga, ndetse mugabona amakuru arahaca umunsi ku wundi. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu, ariko nanone tusaba abatumirwa kugira ngo
bazongere baze dusubire tubane mu biganiro nk'ibi aho tuganira cyane cyane ku byerekeye umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Kongo yose muri rusange, aho turebera hamwe ibibazo byugarije icyo gihugu ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro arambye abashe kugaruka. Njyewe wayoboye iki kiganiro nitwa Banda Bruce, murakoze, mugire amahoro y'Imana.